Amomwa me na me to me dofo ho nwum bi. Momwa me na me to me dofo ho nwum bi. Momwa me na me to me dofo ho nwum bi. Me ka se na eyojefo bosome no ne da etoso enson emfempem mienu ene edonunum ne eguso ayewei na twede amponyankopon so yasene efitiana no dwada na watwi eguso ekwa na wieye enti ebeka nyina ne se yento yedofo ho nwum bi Enyumwei efri yan papa Charles Kojofu sinchen. Oso osoro encha mene. Enti menu mienu ene esi ye yame aye. Esi ye kanfo no. Efri so na hwa yenso. Efri ti day 1. Bedi pempenso a menu mienu abedure. Na meka asemi nti anopa ni se Minim se wode Anidaso asa. Minim de etete wa brabonum. Minim botaya da wani so a wa prapra wontumi enduru ho. 106.9 FM. Na okenkan Job chapter 14 no. Verse number 7 na. Obeka chiro se sabi se duampo. E woni daso. Se ye twa ne twene a se de tie bi na be se fefa bi odi a na woda sane anyankopon abo se ne seso e ma ho na wo na mu no enhye wo so
Imagine see osisi na mamu no. Enu na mu abam de biada. Esam nu mienu egusu ato ye ndofo honwom a. Ne nyame mu awrehemu a. Ababan sa de tie bia no. Se esi ne trase mpo a. Eni ma bese sadia maya no pay. Yemu akwaba e de ba Anidaso Wɔhɔ Obia morning show no so. Ene ye Friday ntino e bojaye. Na enche bia bekin kan messages ne dia ma o. Waseda messages ni yeje. Oh, WhatsApp on so 0593 406565. Sana Facebook no so ye adwuma. DLFM 106.9. Butundo adwen kire no ana se won so waseda na dia faso aba. Ye beje mane kenkan ni nyina e dia ma o. Ana pe DJ Omalion. Ena epepia enyum digu mame no. Ono ase na ebo mi chidom. Ana pe mi kase kofitela nso betena se. Na ne ebedi nkomo pa ofie ha na mo anya sem kuma kra. Ne ma bi kwaso e ha Ghana pa. Na na ebetena se bobo ni nyina ho. Na won so ebeje wadwe nkire won nkomo ahodo ebedie no ho e ofie ha na mo sei. Yam papa chat kozofu e kodwofo su. Dodo na afro dade Lumba no pe ye chiao. Ene ye ma me ma pesra. Mama Lumba no pencha kese pa nkoma o. The program's manager Esa. Mavis Insurance and pay me chiao. Station managers. Maybe entry and pay mama. It's a work and pay chiao pa. Abrafa ti odi aseda na ba. Oso de Yankopon se nnenso ye fiada. Na da so ti ase nti oda nyame asepa. Amen amen amen. Efri enu aba Abrafa ti enchen. I say, God, you are so good from day one. And then come and know me and don't you. God, you so good. God, you are kind. God, you are wonderful. Moses the owner. You I say, are bro, and now if you are there, the sentiment I make up on pa. good. You so good. You so good. You are kind. God, you are so wonderful, my Lord. You are excellent. Excellent is thy name. Excellent is thy power. God, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Yami ho won pa. Is thy name. Le say nyami na fa afia. Enkatibia bia wuko mo no. So wonderful, my Lord. Akasam ne wantumi amfiri mu amfi. Excellent thy name. En ma de ba kwa atete pa. Is thy name. Is thy power. Is thy Your time for no pani say. Is thy power. Anka oda ye anka na da chia ye ne agye. Na anka wan sori bio. Oh, my Lord. Na nso nyame adom ntia no pai. God, you are so good. Nyame ma de chi packers ya che ye de a. You so good. Ye kan nyina ne sa no pai. God, you are so good. God, you so good.
are wonderful, my God. You are excellent. Wow, for messages in my body and a fabra. So good. You're so good. You're so good. You are kind. God, you are so wonderful, my Lord. You are excellent. Excellent is thy name. Excellent is thy power. I mean, Facebook, Chris, I mean, can Ghana for us, Danny Beer. You are wonderful, my Lord. You are Way free Marriott Latte. excellent. I say thank you, Jesus. Is thy power. God, you are wonderful. So wonderful, my Lord. We see a Bat Smith. Is thy name, is thy power, is thy might, I say good morning, bro. is thy power. And you're my question. I don't pay a diamond sepa. Bat Smith, yes, you are that sepa. God, you are Piaga, watch them say it's Friday. Thank you, Jesus. you so good. God, you are wonderful. Yenya ba Monica Sare dia ba. So wonderful. I say good morning, thank you, Jesus. Amen, 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 amen. With the free Germany Dortmund at the bar. Oh, you are so good. Oh, you are wonderful. So wonderful, my Lord. Excellent is thy name. Is thy name, is thy power. Excellent. Oh, you are wonderful. Glory. So wonderful, my God. Excellent is thy name. I give you all the glory. I worship holy name. He is thy might. You are wonderful. So wonderful, my Lord. Yeah, glory. Enche bia me bia hwane dia ma o. Give me praise. Ne wa wuro na do aseda no e dia ba. Meka wo say yemra ni ntino. Unya kwanya wuro mu a e aseda nkuto na ade ma awurade anopai. Enche bia nim. Enche ne mene do be bia homatrofo ndia ma na wachia. God, you so good. You so good. You so kind. You are wonderful. God, you are wonderful, my Lord. You are excellent. My God, you so good. You are so good. You are so kind. You are wonderful. God, you are so wonderful, my Lord. You are excellent. Excellent is thy name. Is thy power. Is thy power. God, Ubetimi afre na won so do aseda no e dia ba 0534050199. excellent is thy name. And afi 0593406565. Thy power. Glory, you are wonderful. You are Been God from day one. my Lord. Enya me na so me no mi enu mu a. I give you. God na basa kese na wo wa me no mi enu a. I stole your holy name. I proclaim your majesty. I worship your holy name. I give you all the glory. Glory. Hallelujah. 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 Hello, good morning. Good morning. Champion. Wudi nyame adom wudi na bia kasa free. Mpacho me de Michael kasa free e utubojo ase. Senior mpacho maseda ne kwa no pai. Oh, ya da nyame ase. Wa e bebre di amaye. Ya ni bebre na shase enso me no kasa nyom nya na ti ase. Na se ne me no mebusia ni Ghana man ni DLFM. Ne fo ni adwuma ye fo nyina da so ti ase aso mu a. Ye ka ni se aseda ni wi nyina nkoma asafo ewade. Amen. Ya da na se e wode wa ya maye nyina. Amen. Amen. Mami mfa hello, good morning. Kwadwo machen. Sa kwa de tema committee 11 and payment faseda no ko. Sa kwa de tema committee 11. Yentio. O bo adwuma amishirawo. Amen. Me danyame ase sana pe wa ma de pache me na menti atenka boni bia na moja edf efusane e wo ma me nipaduam me da nyame ase e ma mabusu nyina. Amen. Amen. Send me wo Yesua. Mi wo adinyi nara. Na say Yesu bo mi a. Adinyi na bo mi a. Send me wo Yesua. Mi wo Samenu mi enu Yesu a. adinyi na. Say Yesu nkuto na boy ne a.
na de nyina boye na nso nyame ti asema me no mi enu yi hello good morning Good morning o Ipacha odi ma bia ka sefre ya me adom Ipacha fami awenye ni fefi Ipacha de anope maseda ne nkwe de radiasi nyame a aka me ne migusu aka ye nsole ade nyame aye mame da na se na musu mo kwane nyina amen amen hello good morning Good morning Ipacha odi no bia ka sefre Ikasese aserbuchi ma jo laptop ye fami mama Ipacha maseda ne nkwe ano pe me da nyankopon si ema nkwa unu wabusia ikade nyankopon si ema roman father nso ne busia ye papa da di Lumba ne yiri ne busia nyina igele jme fo nyina mi sime ne busia eni Ghana men nyina o Yesu di mi amen 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 fa hello good morning Hello, Nhyiraba. champion wodi no bia ka sefre Abajatom diodu. oh senior diodu anope maseda ne nkwe Makasafa atamu ko tada so mgbese. okay Ede isu ase. Sene yehu han. Mini mabuso nyina na DL Association for. Ani mpanamfo Lumba station nyina Nhyiraba Kwadwo omama aka nyina. Ya ntantega mo ne bia na yehu han dia Yesu yeda wase. Amen. amen hello good morning Hello, morning. senior Ipacha odi no bia ka sefre Yo, Pacho, with Kasafi, Ashaman, New York. Ipacha odi Within the Cassandra, Ipacha me yenti anope aseda ne nko the Radiasi, say one man high for and a do me name man in a busian so. The papa that the Lumba in a busian so. A Casasidan Canadim, the Dana Siwoyaman Penny, John Dramani, Mahama, Abebu, Sona Bravo. The Radiasi, yes, any shira at the Mao, my Ghana. Oh, yes, Timothy. Amen. amen mama mfani say hello good morning Good morning. Ipacha odi no bia ka sefre Kacha frame adizan kacha free santo. sister Diza Ipacha no pe maseda ne nko Kacha npa mi da Nyankopon ase. Mm. Ko boy ho ban ma ade atie. E hu high fair nti se na e kasa ase da ne ayi enka ne din adom ti amen. amen hello good morning Hello, good morning. champion odi no bia ka sefre Which money ododowa? brother rich anope maseda ne nkwe The radiasi anape se wa shemu so ma atepa actually. Amen. amen mama mfa hello good morning hello good morning hello Hello. good morning Good morning. Me my brother Daba, no offer. Just start up here. O tem kra me tin nka che bedi won komo we kire obetene nka why But you Martin. okay yo ya da se pa won so obetimi aba Excited. How did Jesus my Savior? Glory. hello good morning hello Sarah praising hallelujah you and na him Ipacha ka sefre hen actually Ipacha me yenti wano pe the Radiasi open person medicine mm abedu ama the person found we no se ma double do mo je bi mo fustanya ina sinka ndinda amen amen hello good morning Hi, morning. Apomo to say, ya me adom na wonso e Boko. Ipacha odi no bia ka sefre Ya fami awenya blam me frefi Medina doku. maseda ne nko ano pe Enya me ase say adepa o ma adepa chen ye me me mani me busua DLFM ebusua fo nyina ye tia dada Lumba ene na yire ne ma nyina amen amen hello good morning morning praising hallelujah Ezra awo fe odi no bia ka sefre Antimeli ndi mi Kasafi Lakeside me pecha no pe maseda ne nko e Radiasi so di yenko ache amani high for ye bi atoye so any DL collect members nyina ye see the Radiasi o amen amen So dia why din kra na ye bebo
Na hwan impodi ne menu mienu boy ye benya nkwa. Hello, good morning. Pastor, good morning. Ipacha odini wa yakasa free. Okay, so me ata comfort. Na lo peye da o se bi ampon kwa mi aseto aboye nyina ho ban Ghana my DLFM ho ban kwa bo bibia ho mama do party. Ye da na e woni di mu nti Amen. Hello, good morning. Good morning. Auntie Maggie. Are you? Anope Macedonia nko. I said that in your media. You die, sorry, and the Basaka crying. Well, being in high for failure to yes. And from my home, a young toy and tea or the attire quite. Why show you near bushing in so? Oh my Ghana. I'm of Frampany, a school for more fra. And Mamma, your mamma also on what tea if you give my radical baby bind the neck or the never. Now you have to them kuto, aye kuto, and tuntum kuto, DLFM 4, Name, on Fanny Basaka CM Tomoso. No mamma, and ye pray, I will be dealing. Let the radia Siberia, who my father will be a Name Onsran. Amen. Amen. Anope me ka say otumi nim nsu anope. Na ba nim nsu ani nyina da Lumba supa. Eno kuto ni nsu a mpanifo ba modern de afa mfidie mo. Asore so krojen. Bo modern say no pe wonsa betumi aka bi no abobo bi dia ma me. No pom de ne matumi akonkan e dia ma wo. Hello, good morning. Good morning, Nhyiraba. Ipacha wo ye me last caller wodini ba bi aka safre. Sister Adwani o. Sister Adwani pe me yente o. Agunan Saba. Eda nyame ase. Won pempense o de abedu. Afi ya sha ase. Yegusi kakra. Ye koyenim. Yesra ho bambo. Bibia le be musu esan wa pegu amaye. Ini ye so de embetwa afi. Ama ye nhira. Edidi busie nyina nu Yesu boja no mu. Ehoforo wo ho musu na san ye twem wo Yesu dini mu. Ama ye nyina bom se oba tamba akonemba. Edidi awie mu de ede na ase na ye yama no. Amen. Amen. Eyihua Mifi baby na me ba yese ibe pesika na ako nanso akwantu mu aye den pa wankra ha no ma wahu a hey wi ase adin o se ura sake ni potema hodo bi a na hwe nipa da montene so o man Ghana mu a ba wusuti ano pay bebe pesika eso kwanti mu ami bae imo edi na mame mijimi wonyo o kwantu ni o wo bateni sanye ya meko anope num su papa ni nyina so ene ne din ese ensu a ne honam ne din ese eye Lumba su pandi ba mode na wonsen ka bi aponto adwumade bi ase no a obehia nsu ni nyina da Lumba supa
Ghana for amos bo modern fan so ton no ankwankro bi a mode pia wata so ko akine no mo modern hwe Lumba nsupa mpanifu akira kwan yen emkoto bi na mo modern tumi enkoto ma Ghana de hye nsupa entime nom na asenkafo amukitaki ana na esifia munya adwuma mfanye akwakoto trasikre ne bi wo abobo ya esifia so munya adwuma bi amfanye mesra wada kwanya kese na atofo mu Lumba nsupa mpanifu pa adwuma yefo no ma ya adwuma Vicente unimisa wokia na unimutwi wo bi sifia onya adwuma mfanye abobo ya wo bi esifia onya adwuma mfanye a obade frem pedifo na je mu nkyire mu na adwuma na apai na wonya sika fangu botom 0345 274757 0555 274757 and 0577 475 343 Wonso ubutu eye dansoma ne mpotem wo Lumba nsupa na kira kwan a ha ho mra emepie mu ha na musei obode se ba ko pie mu e wo Lumba sport mpotem honom eno no eben eye appeatus eye lane nim ho a yam sister abanya meche butu honom wo kwa ka kire nse DLFM ne ka kire wo se o meto Lumba nsupa ne bi wa ne nkyene nkonkoton dodo bi a wo pebia ko pie mu honom a obetuma nya bi ne wakọ akoton Fenaji munchire mu 0557 349 401 0557 349 401 Yaribo miana mi egeni Ibo asantu miana mi fahini Manamo kwawara Matukwa tinti Amachi de da branti Sobia mami Ufika kambeme Ufrik masi asafu Ono kana sembise Oweni akesi Neswenu kromo Kotoko Sobia mami Sute temwe iweni Imako Awa bate Sanya iya Sute temwe iweni Imako Awa bate Sanya iya Sute temwe iweni anope minima de so eso wo minim kidney problems a wonamu wachini sa ya nanso ontumi enya ne pomasi bre anope ya la sabia ba ko pena me kan fama wo ni nyada eya Vidank healthcare bibia fa kidney ho ne yenkwa ne betumi aso ano de ama wo odi obre bo no na sade ado mu ena wodwon so protein kwa na age aboso nyema ntumi nkon kan mfa ma ho a afi eye kidney stones nyina ya boye ho modern hwese bibia fa kidney ho no ebetumi asiesie ne kama pa etime de ama ho ena kidney te akum ni papa wo krom ha wo wafuna aya de hwede sa no wahwe abaka se bia ya bodua ya mo odua eye kidney failure na mfiti ase no hypertension adu ni pedua na boso no ana hepatitis A B ni nso NC ni nyina hepatitis A B and C ni nyina Vidank healthcare ne bomodea ehwesiesie ni nyina de ma wo wodwunso twa no nso ohun se oha kakra bam nansen wodwunso abra wo bra ne yawa wote no enya semkuma kura mesra dwumako ba ko pa ne betimi aboa wo ni nyina da Vidank healthcare betumi aboa pomde ne matimi akwankan yepa etimi ede ama wo Mi friends
Number pm ya sabia hono ma wo ho. E hono mo efe papa ni senti wan wura mu ano. Na yere nanka se di kan kura dwane kura de agyaw. Na sha nso se ye nso ya sabia no. Ene dwumadi ahodo aye die ni nso no. Etumi kata ekita ye no. Traditional practice and medicine council for the atumpe kope. They are the natural medicine efi India. And they say ya we nyina. Inti ya saw ya there. Wuni oha bia we kire bio. Entumi ko fasu sandboni bia entumi famre obi okra. Ukopiem okumase waso ye bi honom. There were ahojo eye daban sokoban eye JA Kufuor school no junction honom an yebutuo. Frempeni na jimunchiremu 0502 230 999 and 0247 665 436 0247 665 436 What people are crans your branch in the Ohana say Yebutu eye Spentest Road one ma Coca-Cola eye one about ye ben eye Fidelity Bank na Frempelefona jimunchire musu akra branch no 0502 661 346 0502 661 346 and 0549 951 211 0549 951 24211 Anapa yenko kura kratan yenko din komo kakra ifise kura kratan mu nsem no doso papa Minfa wura mo ewo the daily dispatch kura kratan no pay o den nsem ediapa na ensem de abetu dwa no kire mu sei oman Ghana ene o makoma nsia ekoso ewo oman Ghana mantama hodo mu a emra yekoto aba enipa beboro eye 2 million wanum entimi ankwa akoto aba ewo 2020 ena 2024 omu kire mu a ehadwen ye pa nipa dodo na entimi anto aba titiriw so mbeto aba ede ma MPP ne de pa na ekoso ema ne senti wanum entimi anto aba Enfama MPP ewo mensini anasa manta mako eye ensia wo man Ghana mu ko kata dia ba wonsaka the daily dispatch na obetuma nya bi na watimi akenkan wo honom pa ebio nso otumfo asante no so tutu ne foni da hanu sei na ko kata e ka se sebe yo betumi ahye eye otumfo a ose tutu otoso mienu na asante manu minyamti eye KGL group na bomoden etumi akwa se yare sebe yo honom a e okumase edi twam kura ne senti ye ne anama asante format den ne pa Okopiem asantiment en hono ma yenyina mu awani eyewo new crusade ga kurakata no ode smart dwa kire mu sem asantiment emusuafo Dr. Mu akohene wanum kire mu se nani abere papa sesa be krodom ni senti Ghana de hye be monam kwayem efa koti kwan etufum agudie nani abere amekesi no mfidie nyina da
what me akwase sade afiro no ka kura krata akyerem se ni bede wa sentimental mu no wa wunima wo de galamse bede agono waso betuma ye hye power sentimental mu a kura krata the new crusading guide ebo ha mane krata fa etoso eye miensa ewo the new crusading guide kura krata no ne ba mane yi koko sechi meni me mafie diane nyamido seti omosu the daily a graphic rakata no daily graphic rakata ne ba mane e kyerem se wapkofo abomoden atimi ashate down wonu mu fidie nanso mi kase no enka betodwa e kyerem se eye oman ga no soafo no ena hwe ho ne nsem se odwon gina po aka se kyerem se mo omane atotore mane senti Ghana dumso ne nyade a ye behunu bi fise mo aboden atumi atofango e de agum fidie mu a dumso no ye hunu bi e wo mlan sese adwumadie no ekoso onim se me yare obofo ni mabo ayarefo obofo e ni kwa ma bede ne hia no koga sa kimi se me die ma hu mesio enunti me koso me didi sumuna soda. The news center kwakata na bana pay na o kyerem say Ghana man pani John Dramani Muhammad Foni da hanu say kratafa toso eye enso no oba mane anopɛ sɛ Ghana man pani edin smart dwa kyerem say o de kyehye ye basa yankopɔ ye adoma kita won sabo so mene de edikan bia no Ghana fo nyina ade na se bema yankopɔn e bɛbɔ mpa ne ade yankopɔn ase ne yankopɔn kɛse ne Ghana fo ede ani so ede ma yankopɔn ne senti wahyehyɛ sɛ yankopɔn ya adoma sɛ mpanifo gye to no bibia bɛyɛ adwuma de a ɛyɛ kita wɔn nsa bɔsɔm ne July bɔsɔm ne de dikan no Ghana fo nyina ɛyɛ prayer and thanksgiving service a Ghana fo nyina yɛbɛyɛ kokasa gidi sumo na so ayase wasai nanso ade ne nyina prinyinche abensi obofo abai mo sum enti oni di fie na no akoye na kono the new publisher kwakata na bo aba bontia no pay no beka se besa ye bi esie e wa appointment committee na nem e wa ya wada na wotwe atwa mu nyendra last week no ene si ye na eye masebadwuma chame hene e pa badwoko bi so montena se na wa munye hwehwemu emfanfa ho no penipa no na neda committee na no eye bezra ni foni da hanu mu sei na kwakata no ebisa o ene wobisa senti masebadwafo mbo moden e bontrene se mbetimi abro masebadwafo ni bi no mono molake eye mola power se mbo moden atumi approve eye basabasa ya hodo a ekoso eye appointment committee nanim efiza wankasa na wono efini ne kakawo ne bia dika dira ho dada enti ebesiden na wono watumi agina wutumi so a kire obi oyafom so ne kwanpa efise tuomo osum te jabo for de ne ho pa katafa etoso miensa ene enan no e wo daily analyst kwa krata anem osigana mampani John Dramani Mahama akase kyerem sei obeye na fam de obeye bia atumi aboa e ma man Ghana face chese no na ma atumi akwanka de amani senti ma ma adwen sei ana mo kan sei Ghana mampani bo betwamu no o se enye no kura da ontwamu ne entwamu kyina te de ene so e bare no nti o se se de tie bia face chese no e be kwaso abu adwuma o Ghana ma nya de a obetumi atwamu kura the daily search akwakata no echirem sem masibadwe mu akira mehene right one number kings for suma na papen empirifo ne nsema hodo abato abonte so chirem so waye confused chese waye peprese kro hu de wanye free se committee of pies omo kwatena se no ma mo ye basabasa appointment committee nanimu no mpa mo ye mpani puma sibre no omo chirem so hu de wonko se wonko aku so wonko apam waye basa kokosa didi sumo na so ayase wasai
nanso ade ni na prinche afenso obafo abai mu osum enti oni di fie na no ako e na kono Koko sechi. Media me my fie diane nyamede ebise ti omo osum deja bofo de ni pa Koko sechi media so etu mo osum te no. Koko sechi Minni disumina so. Efrise ejabofo ne hu pa. ti omo osum Wei efri Samuel owusu enchen. Anopa minu ba bedi nkomo bi. Na nkomo minu ba bedi no. Emu ede pa de sese bia no manam. Na emu so anwino. Ghana yatim sese ne nyama bi ha o ma we pa. Na yaka sanke betumi apampu mesiblens nanso akwakoye boachi bidin. Yaka kaskara enkosi aga. Hwe entumi mfiri mu ma dadana. Na enkoba be na meka ho asemi. Ena me no kasai o my Ghana unemployment rate no kwa na eguso a ekosoro. Ghana for do omoye mebu na omunya dwumanye. Peja ne mu ekwa nanim. Na oman bia nso a mebu no ne adwumanye no e de insecurity na eba. Amame ahodo ne ntokwa asiso a omako eprepre nipa bi atu aban agu dido na ye kwam ene ahokere ene ma nipa ede tu sa na moyi. Na oman Ghana no ye wo informal sector ene ye san wo formal sector. Informal no eye nyuma ahodo a eno ya nkwankura bi ene eye ene formal one so ya ban nyuma ahodo. No man ye tim sese no hwehwema betodwa every 2024 no mu kirem say enyuma ahodo a enya bande no ene fa adwuma ye fon dodo na no ejina ho ma oha mu chichemu aduoso num 75% ene tumi employed Ghana for wonom eye adwuma enye abanya adwuma e wo manyim ti 25 na aka no eye aban dia na dia ba kwa awreho wo mamu ha ene say Obia ya Ghana ni bia ko school ni da so ni so ba ba pa adwuma abanya adwuma na waye enti ene ye wo University Graduate Association a omo ye unemployed wa Ghana ha unemployed University Graduate Association wonu mabobodin akwaji degree ahodo nyina wi abetena fie a wonu eni adwuma bia eye wa Ghana ha se ya me no kese enipa na nam montene so bachere sa wonu eni adwuma bia di wonu enye adwuma anope ye bisao se Ghana school na ye kono wokọ Korea ene mama ahodo bi te se China fo omo nka brofo wonom nka brofo nanso da bia ena me kase no woka wiase amansan a wonom sikasem kọ nanim ye pa ene omo ta babosin a China fo edima kwotene pa Ghana ye ka brofo se eku brofo de ye te pa nanso ye ka oman ahodo a womo made dodo na tifie nya adwuma Ghana yedima kwotene efise nyuma eni Ghana yebisa ye ho anopai se Ghana de ne yebeye na unemployment rate no eso atumi ate 2023 and 2024 hwihwema beto ja ekiremi se emebu na wonom enya adwuma nye wo my Ghana mu no ejina ho ema 65% emebu na omadi mfie edunum ekopem aduonu nan ohamu chichemu eye aduosia num wonom nya adwuma nye wo Ghana omunya titifie a womde de fie a omunya adwuma nye ebirima ko school awie nanso adwuma ni ho a mebu ni betimi anya bia ye yebisa se asusuku na ye kono ye ntimi nya bibia mfa ho se mi ko school yi mayire me ho se mesu adwuma ka school no ho na ya me ya adom na se manya ba adwuma anya me yanka se betumi agina me nanso na maye adwuma som o my Ghana na me so manya bibidi ahwe abusua ye bisa
asema ye bisa no pay ni se school na ye kɔ no enti yentimi ensua homa nka ye kosua homa e wɔ classroom na yentimi nya bibia nka ho bio a ye betumi de ɔno so agina ye nan so atumi abo adwumaden na sa ban nyuma ne yenya bia anya ye ne betumi abie ye nyuma na yenya bibia ya na DJ Marion Boa me ne yenko Facebook no so me di video bi ato honom ko yi kire Ghana fo abamu obi wo go so oko senior high school ibi na abafra ne semode atudwa ne sei on school na woko no on fa nani mfa nto aban so sa aban ko pa adwuma no yenti no wa hya ase ene osua carpentry adwuma ye ena abafra no etimi stuffing chairs ahodo nkonya hodo a ye wode ye di sisi ye dan mu abofra na hyase a wo ye bie oye mpa ene ne ma hodo a ebetumi abo no wanya sika de agu ne botom awofo bi ho no ma ne ba ko school na abofra ne ka so minima de intimation adwuma se da bi se de tie bia ne ko school emofo no bi ho no ma awofo no tumi hu ne se womanim wo fom ti bo modern na ka ko so adwuma abofra ne se da bi da onsu adwuma efiri se school na no pe na de ba ko so aye pa ne se o ma ya tim sese no e ma mese eta fem pa titru abofra ni mi se ono ankasa no school no ko wi a adwuma ne bi ni ho na so be yire ne ho na wa ya bribi apa ono ankasa ne da cha no da bidda hwe ne connection schools ahodom e mabu na gu ono ma wa no mo gentete anya sem kuma na so be wie no dada na free 2020 bepem ne nurses do na wie schools o mo tifi a wonom enya adwuma anya fi se abai hospitals ni nyina de mo ayema ankwankwa de so mo ayema enti adwuma eni honom adwuma ebi ni honom ema saa emai ene Ghana de hia wonom akọ nursing training na wie adwuma ni ho tom titifie enti ebisa ye ho se da ben na ye betena sesa yenso ye mpa adwuma ni binye aye de ni beto aban so da no de na ye beje na saa unemployment no eto atumi atwa magane ye ho atoyen efise de yakwei siase ye betena ho saa de a ene ne ye wokwantwa pa efise nya de ato betwa ne na twa tena efise ban nyuma no esua mebo me humodin asa abemu ana wakasa ne di loneless mebo me humodin asa benya ne na bo ne wati ensema wodo abofra ne de atudwa na awofo no ene esukufo ene Ghana mebunu no si betumi afa bibidi afiri mu ne ehunu se yenso betumi aye fam de aboa moman no enyuma ahodo a eni ho ne yenso aboye homodin ne apebi etumi abo ne matumi akonkan fi se yentumi mfa yani emfa nto aban kran so so meboa no mpa adwuma fama ye boa siase sa na ye beye de Ghana ye be kwaso atena ye debre eni ABC na mu ye be kwaso atena ye debre eni ABC na mu fi se ye kwane sa emu akra DLFM 106.9. Adieu,
share mo Facebook no so na bra behwe anyway bra behwe abemu abi a afi na wo hwe ne mfie no kra na be 16 17 years pe oso won fana ni ntu aban so nti wa hya ase a wasua adwuma so be wie school no kita ne san adwuma Ghana ni a osu wa ko school nti wanya banjuma wo mpa adwuma ye no yenkoti abofra ne ye ba bebi ahomatrofo na frefo no so mabam school no bo kwa ba bewi ansana wasa ko pa adwuma ba sa 3 years na ma frefo de be ko no be ba na so mesu adwuma master so me ye adwuma pepe school ni bi me da so ko ba ye makwan a me sa ba se de bewi a pesa me toa so a me ametime ye adwuma piska dia to school boss after the entire school me sense adwuma se anya time bia na bewi a awofo benyiska asando atwaso nti the more me see adwuma na ne se me school no so manya me sense adwuma se school kwa nkesi mentman atwaso bi ma metima manya schedule didi kaka ana se me toto de me pe me kan se omubeka se me nko school bai me hwe abusuan ma enye se intimi koduru ba bi ebewi na skani ho basa school na makọ aboka nti se misua adwuma kaka na se wi na se meto so a adwuma na me metima ya piska ali afa na se mento so a na ma ya adwuma ofie sa omubeka omuta kan se Roman people mo nko school na se mo ndie wo fom ba me de me ndie na se adwuma sua na etisi school na fa we to school sa na wo bukum nti usua we so ayete se practicals odo nsa na ye nti wo besua wu tim no na we so wo ya wo bibia wa ha ade be chiro bia odo nsa sum eye nti e be wi na untwa de opese utwa wi no na bibia odo nsa sum aye bia na timi ye bisi na se yitimi ko school ba besua de besua topic bia mo be kan bukum ba ya de ade no bisi wo se ya ntimi ba nso wasua wu trimu ntimi mfa won sanye ba ha no so de be kan se ye bia won se kitema we bibia utimi nsa sum a obeye mfa so wo so ba school no go school awia ni nyai ska nti se wo kona se woni ska asa basa ese school wa nko branche nti se wo hwena se ska ni fi se ubitimi akwa ubitimi esunya DLFM 106.9 eni a woti ye eya ba mu abi ono owo go so awa sentimentenim ana wo chim so mfa nani mfa nto aban so sa aban ena mepa adwuma ma nenye enti ono no school na wokọ no de osua ni nyina no ba pe na ono ankasa e de ba be hya ase abobre fri se o ma na yetim so we wadwen so obetwan aban a obebre papa ni senti onye sanfom so no kra dodo na ne wokọ game centers ahodo a e ho na ne ga na mebunu ni pa adwuma ho no moye chacha ene edi ahim o Ghana ha ene mofra ni bi aso mo ho akonfo afiri sai sika bia na nkanya ne dia o de akwa bo chacha ma kese ye dinu na koma ne yemhwiu wansori bio chacha abofra na nsori bio ahamacha mi ba adwuma yi ememu ahamache wo na o na cafe ahodo wa Ghana ha mofra na ahamache wo na anaju 12 o motete ho saa akopem sa de bechen awofo a ye ma ye mensua adwuma ene Ghana mebunu so amumpa adwuma sua ene adwuma kese wa Ghana ha mebunde o mo ho ahyem eye frakadam kwan ye fa so dada amanfo abaifo 10 tan so ewia nipa ene ne Ghana mebunde do na de o mo ho ahyem ene o mo twifa mu okurum ha wadamfo ene wo sua adwuma de abobrai ti enyim wei me bena bia homatofo na so wabo awuram Abusia ajeguno omanya ajeguno yawe beyenu yie na wo besiesie na wo ma bonin kan ye fie
ene Ghana man no ho se metena se na medwan na mewura ho pa wo hwe kwa me nkroma man ya otetere to ho no de gya Ghana fo ni ba bia na ka yedi ani kire ye na nka ye ko enne hwede o man ya ye unemployment rate na ekoso yi na so minu mienu amanyoku ayede akire no MPP ne NDC akata ye ninti ebinim adane defenders ene ebinim so adane strikers ya to abana so wini a na ban bepe say nipa no ye defender ade a waye ye no woka dempo be defend say ya de papa kura ya timi dia won so a wodi nkuguo no sabana ya de na ya de papa mpo a say de ehye obefa kwan bia so atumi ahye ni go waka nsambone afa aba no abeye on popra na to abetia no ene minu mienu nne unemployment rate dey na Ghana ni be ya ye bete so frɛ na fo adwenche ne fa boa me 0534050199 0593406565 dey na ye be ye na mebu na nya dwuma nya Ghana mu no yetumi aso ano. Hello, good morning. Good morning. Yamba nti boni ntente ma me yenti anopai. Minya. Senior. Yempe funa kasa ani won buaye. Tilenga abato na ya yesa breaking. Oh, ya Ghana fumu e bebre. Eya judgment o. Ya. O abaselwa. O ha na MP Jaba. O se o ye Ghana ni. Won check no. O hearing check no. Etu na to ba ma le pe no akwali sani nkofo e fi Togo. No akwali se jumem, police jumem. No se na Ghana football. Eya judgment o. Ejuma o. Enti ya be ya dan senior team ya be ya dan na sa unemployment ne yatumi ate so. Ma ahohu na nkasa. Okay. So say o yo ho a, se ma mi waka wa. Na ni nam to bofu kwa ne kwa ka so nani. E de wo de to gbona o ye du business a. O so ko mi be fight. O so ni ko fu be ye. Se me kwa na ka. Ye ya mra. Meda se pa o point no one making well pa nya me won hira. Hello, good morning. Hello, good morning. 49 nana. Master Johnson. Untimi ni o bo akra. Oh, na dey untimi ni kura. Mini me ma wache. Mejo so. Metie ona o tie DL anope nyina metie Obia. Yes, ya jo so. Mini unemployment no ho. Sebi yen ene yempe adwuma emma yem. Meka se yen yempe adwuma emma yem ho na yempe nifo ne moya anything. Bra, yama agriculture aye se punishment e wo man yim. Adintia. Sebi ye schools ya e wo hoyi. Obi din semoni a ye ko punish na ye se won konkodo. Sa akuafo na ekro no. Ye nkola abremu na no. Ye hu agriculture a sebi eno ni oman fapem. Ye hu ni se eye punishment. Se won enti anei ukachi obi kura se sebi enka state institution state farm e wo ho. Na wo mo a mo wie university o mo ye agri. Omo ya horticulture, general agric, and chemistry. They are asasi kase yantam a state farm. Na sabi asasi da ho na wo wi school na sabi. Wo ba se court nkwa akọ office and ye adwuma. Just an ye kro no. Sabi omo ye koko ebi mu ma wo university o. Ebi mu ma tutu kwan o, ebi mu ma ya abrempon wo man yi mu. Aden na state ni ye so le eti adwuma ni wo. Sabi Ghana asasi asa. State farms no e wo hin. State farms away yempeni for no mo hwe no mo tutu no ma ya say o mo for state farm kra en shafe ye ka say ye youth ye nya adwuma nya okay ye benya adwuma ye wabra ye state farm na ye twa ye kanka kra eno ye chai say ye beto koke ni wi ni ade e wo gatu me da se for na yempeni for mo for state farm en shafe dem mo ye ya da se nyame hira pa yem fa ni say hello, good morning. Good morning Nhyiraba champion dino bia kasa free what's the name Adina adwuma ni o manim sa na mebunu ne ka de na mebunu ne nye na adwuma no yentumi nya binye me de Nhyiraba to me no o say ye wo district bia ne adwuma ayeden e wo ho yan fa ne se ukododo a omu bia mangoes omu bia mangoes and uko sege area dan area e wo so otamelo etimi de to me no e ka wo say aban ne nye de ensi enyuma ebe ebia yama se bia dodo we se bia oye mango factory e wo ho a omo no be ye adwuma eden aye okay so
eno mo mbabua eno to se magu no so no e wo se ye se danye de won se liquid soap ne na asefo ni nyina no obi wo a wo ye de o kire o e to se aban no e pesika de ma omo nim liquid soap ne ye ene wo di sika de e show mu e ma wo kire nkrofo eno ne babua ama o man no ye nyadwuma ye me da Miss Medasepa, hello, good morning. Good morning. Champion, we didn't know you are free. Uchiachi Dansuma. Sina de ati huni o. DJ Chiao na Mapa o Bomayan. Said the Bia Moba Church de yes, here de Patane. Just a yes, which you team of Futuana, you team on some kind of Tuana Modisha and the Fisa of Boyan. So, your friends say State Farm or Sisi, I State Farm, what you are now, you know. Sisi asa sa wo ya catch us a kodo empua na kodo habe na say ya more punishment. Inti anu na ma chese sisi an bibia e kofo no so sa aban odi skashe sa na ma we man ka mimi sisi e babua pa sen ko no aban kura no wa dia sa se kase na o ye ni State Farm se o mo no ni ye nua se banchi e bedu aboard e ben kan watermelon blow dia nenka ba nenka ye twani ehuse ye wo reserve kura wo ho so ankra nye abaso nye ni ye nya ye te wo ne keze ye ble ye ngu ba bia ye nya ye gun kra he di je ti ta ho na mfa bia ne mla ye ni ye ni so sa aban age plot we ne o ma po kura do a kamiti se nye ne aban ni ye bebo ayen nti dj ya mo che ne je nya mi hira mo aban onti no mfa ntu ana mo ne onye na bebo ayen ni na yes ye da sepa hello good morning. Good morning. I want to say. Yeah, me adum senior na wonso e. Welcome many. Pacho odi na bia kasa free. Evemi George, Mr. Pitama. Mr. George Pacho me ntu anopai. Na azema woda ba no pedi. Azema le din o. Oba ba ku tumi wo 11, du ba ku obi tumi wo 12 a day. Yachi yinyina yeah it's true. Oh that's really true. Oba ka cho Yakobon na hwe nipa. Inti nia asem no e wo hot da yina ya na ye obo mi nche obo nche ho baby wa wu 11 ye say e fe du ba ku aden inti se mradu beba oba bia na beba bia omu 4 5 that's the end of it ya ti awo so no so beboa ma unemployment na to atwa okay nana bye bye. Men so me da se pa men fa he hello good morning. Hello. Senior udin obi akasa free. I'm Kesefi Awish. Senior udin. FM Eric. Mr. Eric mpacho me yenti anopay unemployment na dia na yenye. Me hone say ni na ewie to leadership because if I say o me ayewo mi say obo ma wo bi ti say bi ni na sefo na ade na bibi yanka ni say aduaba ni ade no but o ti yanka ngu owie na so na be ye ka akwa ba ko de yanka no baba akra na say all the cities in kra another issue to talk about. Well say nke na nke o ma na ayewo no bia na nke aba no yetimi aye mre bi ti say bia na o pese o ye kwadwuma assemblies no ko na bia na wo be ye machi na wa to petrol egumu na wo daye bi ti say farming sa na say yesmia abo me industries no se bia na wodua anka sa na wodi anka ne ba factory na factory na process no da bibia na wo kwe no wenye sika na wo pe no a na ke mu se nka ono so betumi aboa enipa no e ma o ma because nipa ye ho wiase no system na wo be create am nipa no mo ti kru no mu no e na ebe bo ho ma ahye won kwara se menka ya ade we ni menye sika reko ati ase se pasini obia wo ni musa opiska ba de edi sika ba no one na system be creatiment na timamufo no e ma omoyo na diska bro because at the end of the day no kwada na omuko school no se ehun se adwumasue hu hia ye adwumasue hu hia ba so kwa China ni Asian countries na omo da ko ma education system no mu e na polishing kwada na agi na omo de abiti se phone omo de abiti se nkunwa ni sa de because Ghana okwa parliament kwa na omo ho sisia no so omo penkudwo kwa egu ho omo kwa China na omo akoto na omo de aba but ni hwa ye carpenter for because carpenter for na oruka so omo da so kwa ma okwa na
What about was not done leaky? That's Mr. Education system. No, say, Hansi. Champion, Medase pa. What didn't say any more day. Yami wish I am an Indian for one. Yami Shapa. Hello, good morning. Oh, fetch me, say when to me. And you know, so. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Abigail. If I can inform the same. Yeah, there are the assessments. So, when you are pay, a new man who cream, maybe need soon. Diana, and the answer baby, I could and the minimum say, Politan, can I do free move you? That's what you're passionate. Aha, this idea, yeah. Listen, me no for many days, maybe near a bunny baby. Because and the year you to Nankasa bunny, yen page you. Because we are one more school navy, work school, and you be an hour because school baby, Obia government work you. If they are now talent to be with Chia, Ubi to me to one Casa one son, aye. It's when they use the Yabani, yen person and money. Odo person show office atade no for office able be who say o for office neighbor but you can say yankopon to obo bia no odi bibi kan ho a se bi wan ka so betimi do nsaye me pon me ho ejuma 3 years ni am ye ejuma o me shop onim se be bia me ye ejuma no even youth be nya sankofo ni ho mo ye youth a se bi o mutifi o bebre wa ha o mutifi nso obi empon twam mpo bisa se madam pato se me so ejuma o obeji me ana. The madam come announcement. Minimum for the mama announcement. The campus and confirm no show much free. Cano and the compo mumba. Abi, Yame, the year used to know. And Casano, ye say, Yan Yam Pejuma. Yan Pejuma, Yami wish can say Balcojo, obit me tones you, obit me tones you, the Sidai, and obit me tones you, Eddie Yen may be brave. And today, internet will be school. Now, what if your mamma brown where we school, who bet me a tone so, who bet me a baby, and as I say, I can't say media ya bay. What me the number to tone Nemaka Kanka kind in Yessica. I won't fall bed and Abi, Yanko Paul Winshraupa, Ebren in tea, page, Medicine, Yami Winshrau. Yes, Yammy in the honor, name page. Thank you. Hello, good morning. Good morning. Me pacho am last call me time na ko yipa body tell mame. Minia. Asem na wo kan de no kure no mum mbranche ni baba wa na se de minia ba na kata bibiri no wakata pa yem pedwumasuya edwumasuya be boa ye bibiri sense ye de ani beto aban adwuma nkoa to suon ko no ni ka ko school na to mbe ya aban adwuma minyi se be boa o so ati ase yo tech ko ma university ye wo lego ha o ma ko school ni bi mi hu Ghana ni akọ school na wi a what me dey make me be aje we mi an kasa na ma create DS wo we hwe nipa wo to AY bread some guy no ko university wi so ati ase e be no no anadwuma no ye ono anadwuma hisika wo nya wo de bobra hisika wo nya ni padodo a wo timi employed wo mo okrum ha mo na Ghana for man ten ma ba wa na ba no bi kura nya sika no bi adwuma na wa fa no ono person ko no kwasi be theater okoche no na den ye ti hwan no begu adwuma na ma seconds kra yes eti misre man ten ma ba wa na ba no yo mun su adwuma ya te da ase adwuma su abeboa yo ya me won hira opa na ye ma na de adane amanfo ane sa na we ye beside na obi aware ko vitele to esi wati ho ani o wale aye den afasua diegu no na hamia sisi ya eni shebra diegu no shebra na diegu ne jinya me ba mo anope me sere wada asase na ayefu sei asase papa bebia da ni nsuo bia ni ho no be ha wa brabo me sere wada ma won ko woni afo ani kire mo ewo Benji Estate and Investment Limited penny for so ye yentumo na nya asase papa intimate offensive fee na ho ntumi nto why amanfo fie atnaturo no wahwe ni ye bedu baby ni ye tuanyi baby mfa bie o ta wanka sa fie akira kwan ye won sase ni bi wa ye topoli
New Airport City ebi honom na honom de na kana 25,000 nanso ene yate so de about 20,000 pe Shai Osudo kunsu obi honom aka na 30,000 Ghana nanso ene 25,000 yate so hu de amount afie nya eno no ekopie mu to estate one ma aka na 70,000 Ghana nanso ene 60,000 10,000 ye yidi afiri so umpewe na peka ya matoam Sanso na Obamoden Epa Central University College no ma B5 Enquiries important ho no no aka na 60,000 Ghana nanso ene 50,000 pe Bamodi na betua 5,000 per fato honom. Se eno na ye deposit a wudi kan de aye. Wu ya ma boso me miensa na de atua de aka ni nyina wo e wa afi eye installment kakran sa. Asase ne sunsu wo so. Enyam kan ya so obi wo so. Nkrata asam so da watwe mienu ntemu pe na ye de ni nyina de ama wo. Betia mo akwanya ma mimi nda bi atumi akwa asase ne so akwa Nyama wo do edisi dance ne nyina bi wa asase ne so a wo ba nya de a wo ho be kire wo kra. Betumi abo ama building materials ni nyina won site mi aka bi ya office ne ya Watema community 25 DPS Junction honoma ya ben goodness filling station honom from 0554 452 689 0554 452 689 NF 0504 199 809 055 0504 0504 199 809 Medimafo Yenkuto ne ayaresabe ya wo ba ya de tam etumto ya de so Dr. Tam Daso Onyale wani nyina beda ne yetumemu awe Dr. Tam Daso ntumtu ya de naso se hu emfa mawo Nanso ade hia mo wankra mate denne Medimafo heba clinic no betumi aboapo mo hawo do bi hawo no yatimi atu ase de amount titiro any waste pains no osisi no mika say wokoto a wontumi sori bio enko nka kra mfa mawo ahofe wa hwe ne yebedu bebu wontumi wale o mesra wa so waste pains ne bekwa ne nyina da Medimafo heba clinic pe entinyame wahinio ena finzu wa wontumi wo no wayaya wabomodin a try de obeye bia e ma ne woda pe na ehunsuo na samba oh minua ba wo bre o Mr. Odafakwa dying Dr. Tam Daso no mwana oyade ntumi tu asemfa mawo. Enkrabo improvement ya bia branch ni bi opoku ase mayira. Blani yansomo sompa. Perifona je munchire mo 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727 215 0500 727 215 Anope yedu si hanom ne akrawo Ebi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B Ijo mara ne bo made bo mechi dom piapia nyinu nyina de gumu de ma me Kofitela nso bo ame e bo mechi dom anope yi Na sadi yakwisa na bekwade awade no kofi wa hwe a ye nwale Shegelege yeso wo nickname no Shegelege ye nwale me bia no adi Me ka shegelege awonye so no Shegelege ye nwale me bia no adi